nakaliang jong katana CNRD mentakaki kalabu ya katakaki panuan plit hamai ya kawai ke blok ke badan hang ni hapo maupat ha ka jingya don ringkat jong u menteri jong katana CNRD u AP mandal bat u ba AL hack u MLA jong kathan bakin long kum kita ki kongsan bat ki sembut kongsan ha ka ni ka jing plit hamai ya ka ni ke blok Hindray kani kala pulom no hadin baki nong syong syong jong ka syong maupat lawan tur sya kani ke jaka ban penpau ya kajing persya si ke kadaw ban naka liang jong ki nong syong syong hi ki persya ya kani ilayo ban yakran bat urang ba syong jong ka syong maupat ha ka ba ula pen skau yangi si ka kadaw halor kini baro subha ban yai ne ban ni ha kani ku kubwa kadaw kalong ba si right from day one kata kalong Nadu arja kanrio, pada kalian juga government ke arai, bahkan penkasu ikan di nadi blok, lagi distrik di baper. Siapa nak kalian juga di government lembaga nadi department kelawan mengapresiasi mesno, tinggi daga berkeluar mesin nila ai, ikan di Jakarta lagi free of cost. Siapa bangi ai kata ke Jakarta kalau bah, kakum ke government ke jong emeliru, kalau bah. In pelilat na kabenta aga bede kayo kam yo jam kena ya lo jong kata kanong rim haswai ka bangin ai ti kalong ba ye lay don du ye ka agreement ka bang lay san kata kalong ka agreement ka balay san ka khatsau tarik te ka khatsau tarik Julai arajar kanyo tingi lay san ye kata ka agreement bat haka khatra tarik Julai arajar kanyo Apo gajing alam jong Dr. Mukul Sangmau dong si ama dong por. Jela wan play. Wan bu mau nong rem na kabenta ka mau pasien lari blok. Tingi kino sosong da gajing kemen. Jela ay ka Jakarta da gajing kemen hiru ha ka duka karta trik ni da ya kang silong. Barbaro na du volunteers sadu man pen biang di traffic ka katai ringkat bagi traffic police. Ni da bu volunteers jong silong. Te Henry kalbala nang ya ki por tingi ni syem. Ba kidon katu kami ki isu sia ko bangi ha pandri saswa bana kalian juga siana di department kan shift sheni shaka permanent campus na ka banta ka jutri campus juga de ka issues kalong ba ha ka bede bakani ka job security pat na ka banta ki di ki national ki ba ka kum ka agreement ka bangi lesan kadai bana kalian juga government kadi ban ai ka commitment Namar babale ni seyo i hakimi ki benta kalong ba anda lawan gini ki applicant so ki aspirant bela pas naga DSC tibopli iwobun ki syakandang tingim kwa bana kalian gajong ibu basno baka security jong kini ginong tray hapo blok kalong tangkumba prapu kandai sini namar haman la ka prapu kandai sini ki haban renew ya kata ka order gajong ki jadi halor jong kata kalong banyong ba nakalian jong government kadiban ai ka government ba kani ka bah ka balamang naga bantaki ka national namar ngipan bi kaya garit pur the rest kata ka syong ka eligibility jong ki nong apply de kata ka digaway baka baar pagalong ha ka bedi baga jing siyo ka disbursement de ka jing siyo ngi syem kalong ba kadang ka disparities kidong gibayo abalay hajar kidong gibayo aryo hajar kidong gibayo prahajar litang mencim sinam hikidang ribais di bar habangi la pej ye kan ka benta ka baki ki siu gini ginong tray hapo jongka mau vaksin di blok bakani kam nom apply ka bakajing dawa ka jungi kam de bangi dawa tang ka benta kini kinong tray hapo jongka blok and kalong for the steerway bakata ka syong ka jing sta jo government kan le kum no ka benta kini kisan fu di blok de kalong badakum no kum no ka de ban long atbar lane kade ban yarangkat kay bat ka minimum wages kalau ada ban notify haka kasau tarik Januari arajar arpusan namara katkum ka notification hangtu te kala pau sya haka silang number 27 te kabato sya hangtu kalong ba employees under government authority kabla ai bracket ru casual contingency employees kau buat contingency kau buat kamsim don apa ka budget dan dari bahak iban comply kat kum minimum wages jong ke labor department di ita ilong ijing dawa ga jongi ba lada nakalian di sortar kam a shoy ka commitment la ne kampen biang shoy kita ba ka jing function ya jong ni ka mau pasi na di blok hakani ka office ka batumai ni nampat sya ngilale ya ka arfu arterik ume ar hajar arpusan te balai ba
sa penlong ban mi upai ba hadu kan neru kadau kolong ba ni expect bakan don ko communication na kalian jongga government nalore ka bangiru ngi klemlek tang daga met den re ka bangi dara ru daga city den re haka jaka ka bangi ngi expect ya kata kawan penbanda ka daga program bakila fix mentagas ngi ban play ya kanika office ka batamai pi kani si benta ka di kawai ka ba sumusi namara haki babun di bentahi na kaliang jong ka sarkar ka ju lang barkisinong te hakabede bakani ka bentaru kalong ba ikan mau ba hakitu kisnan hakba na kalian jong ka sarkar ka wat ya ka jaka nadu kihe kilendan kiwan shani man lagasngi banya syong bangi kumno bangin chok out ya kan kanang ba na kalian jong ka CNRD department kaliyo ya ka jaka tenrai menta pa kalong bakta ya ka perkhat ka perdan jo kinong syong kalong ya ka attitude ba tang namar bakila de bio ya kata ka jaka na du na maharajar kan yo ban menta bakin play ba kinom khen briu lane kinom khen snapshot ya kador barcelona bar haba kim khen snap ya kador barcelona komod kim khen snapshot ya ki stakeholders lekinong syong om tang ya ka syong mo far ka jogi tenrai ka apply ru lani kalong ru ka message na ka benta kinong syong jong ka jelahi berkoi te karai jong ka syong hi kalong ba hadu ba government kan ai ya ka response daga jingtho bar hadin ya ka bangilayo ya ka response ni ka jubab daga jingtho tingi ha ban lumbiang ya ka dorbar na markani kamde ka property tang jong urang masyong den ka di ka property jong kinong syong jong ka syong mobat te long ya ka no ka kam lani ya ka no ka kam ka bami kalong ba ni ha ban syai ha kamat jong ka dorbar te ai bo pai ba lada kata ka shiti lani kanu karai ka baka sarkar kan ai lada kawan ra ya ka jinghun na ka benta ka jing angnu ka jong pai ba tina kalian ka jongi ngin khang snong biang sa sisin nginuan ban ya thakti hang ne ban pleno ya kanika mau pasien adi permanent office kumbakan no pemo artli ki constituency full kata ka pentor kra ba kanu thamai constituency pat joki katuk ni teli ki sinong ki bahar po jong ka mau rukeneng blok ki wan shenisha mau pasien adi po pi galong gubni kani ka sinadi blok hapo sinadi department kani ka blok mo pat mo de la daw sinadi di minister hi ang bato da pim syaban pli numpli kata gadi ka rai jong ka department ngingin ne persya ka ga di tangu MLA jong ka konstitusi gadi minister jong ka department ngangam de ro no ba gadi minister jong sinadi department de kay ka rai jong ka sinadi department ngi hapri ang ikata ngim de eru persya kata ngangam de ro no ba gadi minister jong sinadi department de kay ka rai jong ka sinadi department ngi hapri ang ikata ngim de eru persya kata 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 Korean no Russia bandon kadu ka jing .com kadu ka jing tuna kadu kami bon mani kendu yang ka sarkar ni yang aku nang mikmat ru tiga ta ka ikay ngam dan nomor ong reg haksi ka bakadu ban pleno pinong ba kimsya eta tinga nong ba lada dei belawan ni kendu tang arsilai si swai kata ka por nai ni dan renggat bagas nong hi itip ka jing bet yang jang snong jing bah jang snong iku ahi menyetai bagas ya kata hendak berpetip ERUM harga bayar buat kata gaba kim A ya kata kan minimum wages ya kata hendak berpetip nang tip tang higniki minjisngi bapa daga WhatsApp ke letaru kipa WhatsApp yu i tengi la ong ye video bang ni benlek kadi ka hok kadi ka ahli ru kan ni the law of the land kadi benlek be kata ya kata hari nak ong nang benlek ya kata dan kalau enggak begiyo underpay buat campaign buat jika minimum labor wages kamram ke jonga mak digi beri jongi sudah gitu betreng tu. So there is some issues regarding the initial agreement and all these things. We'll fulfill that one. There is no problem. No, whenever this problem will solve, we'll do it. So see, these officers have to serve the people only. If people are not happy, there is no question of bulldozing it. They are mentioning that some agreement was done when this land was given, and they want that those agreement to be fulfilled in letter and spirit. We thought that let the block get functional because now it is serving from a temporary building, and we are not able to provide the services to the people. So we thought that let this block go and simultaneously we'll take up all these issues and fulfill everything. We are open. I called them also to come to my office whenever they feel.